Su bomb season aduna India ki Mapham kayada attack sathana bahonaram lay November 10 da Delhi ki Red Fort manakta bomb pukai khibagi matangda thijileba investigator singna phongdokhibagi matungina Dr. Death haina khangnaba suicide bomber amagi thausil makhada Operation D6 haina mingthonba thorak ama lokhalaga India ki tongan ba mafamda su bomb season aduna attack sathana bahonaram lay hari mamangda amukta tawkhidriba moongda suicide bomber singna khonguptagi activate tawraga Mapham kayada bomb pukai hanaba thorang lokhalambane Delhi ki thaudokta mapung oina senaba Dr. Umar Nabi gi matangda thijinbada nungnang boponiya oiba wafam kya marung khangba ngamlakhe Dr. Umar ge khongup manungda yawba explosive device amana activate tawraga pokhai hankhebani haiba khangba ngamle tongan da terrorist group singno satan gi mamani haina khangnariba Christone copper oxide TATP sizinaraga India ki Mapham kayada attack sathana bahonaram khe bomb makhalasi sapu kalabasunan metallic oiba maramna isam samba scanner detect tawba ngamde hairi JP Nada laklaroi Mohan Bhagawati hayeng Imphal da thunglaragani hairi Mohan Bhagawat ki numit humni gi khongsat manungda lusingba kiyaga unadana wari sanagadawri hairi Manipur Sangai Festival amasung Regional Institute of Medical Science RIMS ki oijaba thabak thoram singda saruk yagani haina mangjawnana ayaba pirakhiba Union Health and Family Welfare Minister JP Nada khudongchba bakharadagi Imphal da laklaroi Adamopur Rashtriya Swayam Sevak Sangha gi lusing purel Mohan Bhagawati hayeng Imphal da thonglaragani hairi India thadok naba Bangladesh immigrant sing border da thomjinkhre hairi West Bengal da electoral roll ki special intensive revision pangthokadaba asiga mari lainana Bangladesh ka lonaba border security force ki check post sing da logi wangmada changsilamba Bangladesh immigrant sing phagani haina kibadagi laiba asi thadok naba thomjinkhre hairi West Bengal amadi atopa border state sing da logi wangmada agent amadi broker sing ki khuthang da Bangladesh masakia ama changsila I haiba ase anobo wafam natrabani hairi Miyamgi mihut sing ekai khumnadabagi phibam laklibase laibak thibani haina ojoina phongdokhre democracy chatpa leba amada miyamgi mihut singna lengak semi adu miyamna mihut oiriba singda ekai khumnadabagi phibam ama laklibase yamna laibak thibani haina ngasi JN University PG Center gi chahi 52 suwa foundation day gi thauramda veteran politician ojoina phongdokhre Musuna Sinduna MU gi Senate Hall da pangthokhiba thoramadu da ojoina makhata na haikibada ngasi malemasi democracy gi matamne maramaduna aikhoi gi mihut ase aikhoi gi debate na khanagadabani habasi thabakna utpa mathautai loinana politics tawningba amasung board lemningba sangda parliamentary practice ase nikthina khanganba change maramaduna Manipur University na thorak ama lokhalaga miyamgi lusingba oirakadoriba singda parliamentary practice ase ningthina khanghalabadi maduna tungda yamna kanaba oirakane parliamentary practice amasung procedure singda iho hobagum leiribasida Manipur University na kari tawba yabagi habasida miyeng changba mathautai haikhe thoramaduga mari lenana Manipur University gi BC Professor Lokendra na haikibada University asing asidi Central University ki thakta yauduna mapung marai faba University ama oire University asida school mapan amasung department niphugatret leiduna mahiroi lising tarukasanipan takpi tambiri University asida affiliate tawba institute chamaga taramapan rom leibana punna mahiroi lising humudragi mathakta mahiroi sing tambagi khudongchaba du piri haike KCP na kaukiba general strike na miyam ki punsida sauna akaiba pikre kangluki irang namaram oiraga IDP kaya na mayumda hanjinba yadana leifam chapam khangdana awaba kaya mayok naringai serak asida State Sarkar ki maikaidagi November 18 kunthra phauba numit 10 chupna Sangai Festival pangthoknaba thorang tawriba asigi matangda KCP na kauriba pung 13 gi vanna mahausa gi punsida sauna akaiba pikre banna sina maram oiraga mahiloisang sing thong lonna khi khwairamban keithel jauna karbar gi mapham khudima pumtak takhe lambi sorokta ana ayek amadi tangai fadaba thodok athok singi natana gari chanakhide sarkar gi loisang singsu
कर्मचारीसिंग थबक काबगी चांग यामना नेमखि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सिंगी माइकैदगिसु जनरल स्ट्राइक असगी मनुंगदा पामदबा थौदोकसिंग थोक्तनबा हाइदुना पाक सन्ना सेक्शन थौरांगी थबकसिंग लौखतखि खुदोंगथीबा थोकपा याय हाइना खनबा मफमसिंगदा सिक्योरिटी फोर्सिंग डिप्लॉय तौखि अदुबु जनरल स्ट्राइक असगी मनुंगदा पामदबा थौदोक थोकपगी पाव अमता लैते हाइरे आकाश बिल कायथोफम ओंथोकले हाइना थमलखरे स्टेट असगी सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा खुंदारबा ट्राइबल इसल नाउ सिंगी हक मत पीबदगे हिरम खुदिमक्ता अवाटपना पिक थल्ले सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पाइखतलिबा स्कीम सिंग आकाश बिल कायथोफम ओंथोकले हाइना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट के मेगा चंद्रना टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट आइमोल सेतु द पांगथोकपा जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग अमा इंटरेक्शन प्रोग्राम द फोंदोखरे माना मखाताना हाइखिबदा टेक्नोपल लंबी थोंगे फिबम असे असुकी मति फत्रे पीएमजीएसवाई की मखादा पाइखतपा स्कीम खुदिमक फेल ओइरे थबक निंगथिना सुदना यामलबा सेंफम कया कायथोखरे तोंगान तोंगानबा स्कीम सिंगी खुथांगदा पीबा कानाबसिंग मियामना फंगबा ngamdre हाइखि मणिपुर की तोंगान तोंगानबा सिनफमदा थौ पांगबिरिबा मियाम पुनमकना संगाई फेस्टिवल सरुक यागुमसि हाइन हेरिकोना थमलखरे हौजुक मणिपुर लेंगाकना सेंदुना पांगथोकनी हाइन सिलांगलेबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल असे मियाम अमदि IDP सिंबु करिसु लेतना खनबा थौंग अमने हौकिबा सही 2023 की मे 3 दगे Kuki narco terrorist सिंगना मितै मियामदा लंदारक्तुना मयुम मकै किया मै थादोकपिदुना लांजेनरकपा चही अहुम मपुंग फारकदौरबा लान असिना मयमदा हंजिनबा ngamdana लाइरिबा रिलीफ कैंप सिंगी करिसु खंदना संगाई फेस्टिवल पांगथोकपना हेना मरु ओइ हाइना खंदुना थौरांगलिबा असे यामना लाइबक थीबने हाइना इथनो हेरिटेज काउंसिल हेरिकोन गे सेक्रेटरी जनरल अहिबम आनंदना खुयेकपिदुना प्रेस थादोरकपा सेरोलसना हाइदे सेरोलसना हाई मियोय लिसिंग होमफु हेनबना हौजुक फावबदा तोंगान तोंगानबा रिलीफ कैंप सिंगदा अवाबा सैथेंग खांगलिङै मियोय क्या अमना हौजुक फावबा थीबा खंदना लैरिबा मियोय क्या अमना थवाइना पोंथा पीखरबा सैरक असिदा पियार लेंगाकना पांगथोकनबा सेम सारिबा संगाई फेस्टिवल 2025 असिबु तौदनबा IDP सिंग अमदि लमदम असिगी अपुनबा लुप अमा ओइरिबा कोकोमी अमदि तोंगान तोंगानबा लुप कयाना बॉयकॉट तौबगी खोंजंग असे हेरिकोना सु मपुंग फाना सौगतले लोइनना लमदम असिगी तोंगान तोंगानबा सिनफमदा थौ पांगबिरिबा सिंग मरोइना इसै नोंमाइ जगोय साउंड लाइट टेंट हाउस म्यूजिक बैंड सिंबा चलाइरिबा पुनमगना मियामगे खनबिदुना सरुक याबिगनो हाइबा वाफम थमलकले जेरोसना हाई हौजिक पियार लेंगा असिना मरु ओइबा थौदांग लौदुना सिल्लेबा संगाई फेस्टिवल 2025 असे लेबाक मियाम हुमना बॉयकॉट तौफम थोई सरुक याफम थोकते पै हौजिक इरांग असि लोइसिल्लबरा चही अनिमखा हेलाबा फावबदा लांजेनदुना लैरिबा IDP सिंग असि मसा मसागी मयुमदा हंजल हनबा होनबगी महुत्ता कुमै हराव पाबा मैतैने कुमै हराव कया सिंजिंदुना इरांग असि लोइसिल्ले मणिपुर असि इरांग लैत्रे हाइना मालेमगी मियामदा उतनबा सिनबा मानदा थौंग असि यामना लाइबक थीबने असुकना लाव खोंदुना पांगथोकतनबा हंजन हंजन हाइरबा फावबदा पिया लेंगा असिना नमदुना सिनगने हाइना मियामना हाइबा तादना थौरांगलिबा असि लेबाक मियाम असिबु करिसु लैते हाइना खनबने हाइना लौवी हाइना थमलखरे संगाई फेस्टिवल दा IDP सिंगना साबा पोलम सिंग खुदोल पीबा लेमना संगबा अमदि स्टॉल हांबगी खुदोंचबा पीरी थासगी कुनगमाथोइदगी हौदुना नुमित तरानी चुपना पांगथोकदौरिबा संगाई फेस्टिवल असिदा IDP सिंगी ओइना स्टॉल फंबगी सेल अमता लौदबता नतना फेस्टिवल असिगी वेन्यू सिंगदा फ्री एंट्री ओइहनगनी अमदि डिग्नेटरी सिंगदा IDP सिंगना साबा पोलम सिंग ओइना खुदोल पोट पीगनी हाइना मणिपुर लेंगाके डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म की डायरेक्टर लौरेंबम विक्रमना फोंदोखरे वाफम सिंग असि मेजर खुलदा लेबा मणिपुर प्रेस क्लब की लोकताक हॉलदा टूरिज्म पोटेंशियल इन मणिपुर हाइबा थीमदा पांगथोकिबा नोमगे ओइबा मीडिया वर्कशॉप तमाहाना फोंदोखिबने लेंगाकी डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म अमदि ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमजुना खुसमनना सेंदुना पांगथोकिबा थौरमदुदा डायरेक्टर लौरेंबम विक्रम DIPR की डायरेक्टर nganगोम उत्तम अमदि EGM की प्रेसिडेंट खुगेंद्र खोमद्रामना मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखे मीडिया वर्कशॉप अदुगा मरि लेनाना लौरेंबम विक्रमना हाई पांगथोकदोरिबा संगाई फेस्टिवल असि इरांग ओइना पांगथोकपनते टूरिज्म सेक्टर की प्रोजेक्ट अमने मसना लमदम असगी एंटरप्रेन्योर्स आर्टिस्ट यावना हिरम कियादा प्रमोट तौगने फुरुक कियागी जगोय इसै ट्रेडिशनल गेम्स फिल्म लीला कियासु उतुना मालेमगी मियामदा खंगनबा होनरे हौजिक लैरिबा इरांग असिना मरम ओइदुना लांजेनादुना लैरिबा IDP सिंगी ओइनासु फेस्टिवल की मेन वेन्यू ओइरिबा हप्ता कांगजेबुंगदा स्टॉल लेमना फमहले मसिना मखोइना साजरिबा प्रोडक्ट सिंग अदु मियामदा फंगहनबा होनबने वेन्यू खुदिमक IDP सिंगी डिग्निटी सिंगदा खुदोल ओइनासु IDP सिंगना साबा पोलम सिंग पीगने हाइके मानम हाई मणिपुर हाइबसि टूरिज्म
tourism top sector oiri amadi masigi potential yamna lay adubu masak khangdokpadi watle atopa country masa singda tourism dagi sada 30 DGP lakpa ngamle maramaduna Manipur gumba state amana tourism mirai bi yaroi Manipur asi tourism oiba yaba mapham yamna layba lamdam amane hauju phawbuda lam koiba singna puning singsinba yaba mapham chamaga kunthramanga tourism department na khangdokpa ngamlabasu malemgi miyam singna khanghanbagi sang yamna neme malemgi apikpa lebak Maldives Macau Vietnam na chingba apikpa lebak sing asigi GDP gi sang asi sada 30 di tourism sector dagi oide loinana South Korea Spain France amadi America lebak singi national income amadi GDP tourism dagi lakle Manipur su mahausa gi phajaba kya leba mapham oibana tourism gi achauba mapham oire haibasi khangnarabani tourism gi ihau lakpada sahelising ani henbagi puwari leidiba art culture custom amade sana khona bana tourism sector gi revenue onthokpu yai haike workshop adugi nongthil gi session gi resource person oina babina group of company gi chairman and managing director Dr. Thangjam Double na hai tourism gi ahan ba mathau di highway matik sana leiba mathau tai Imphal more highway asi natana Imphal Dimapur highway phibam phatana leide Imphal dagi haidokibada national gi oiba phajaba mapham ngaktane adu moinamak lambi thongning thina semdaba leifam chafam gi matang lakpada mapal gi lam koiba sing lakni phaude mahana makha taraduna lamdam amagi law and order gi phibam tourism go chauna mari lenai masina tourism sector da thabak tawriba singi ningba kainingai oiri haike maramaduna law and order gi phibam phatabagi image ko khanaba media gi thodang chawi haike terrorist sing bu serak piba yai haina thamlakle terrorist sing bu serak piba yai adu mara laitaba Kashmiri sing budi sokhanganu haina Omar Abdullah na phongdokre car bomb blast senaba terrorist punamok matik saba serak pigadabane adubu mara laijataba commissioner sing budi sokhanganu haina Jammu and Kashmir gi chief minister Omar Abdullah na phongdokre wafam singarang Srinagar da pangthokiba North Zone chief minister sing gi Mapham da Abdullah na phongdokibane Mapham da Union Home Minister Amit Shah Home Secretary North Zone gi chief minister sing governor sing amadi lieutenant governor sing susarugya ki Mapham da Omar Abdullah na Jammu and Kashmir gi Muslim khudimak pusing nabagi mijeng da yengdana ba appeal tawkhe mahana makha taraduna haukiba sayoda Delhi car bomb blast da chenaba sing khwaidagi akan ba serak pigadabane adubu Jammu and Kashmir da leiriba miyoi punamak terrorist saugatpani haina lawbadi yaroi masi asumba nate Nawgang gi blast adu yamna laibak thibani thodo adu da mara laitabakya sihan khibane investigation sathaduna pokhaiba adu karamna thokibano haibadu miyamda khanghanba mathau tai haike India da Su-57 ki fighter jet amadi missile kaya pinaba offer tawrakhre hare Russia ki President Vladimir Putin na makhogi matik mayai leiraba manga suba generation ki Su-57E fighter jet amadi missile taragi mathakta India ra pinaba offer tawrakhre report asina hai Russia ki President Putin mathang thada India da lakadoriba sigi yenglaga India da haujiktagi thorang punamak lokhatpa horakhibane India da lakadoriba Putin ki khongsat asigi mangoinana India ki foreign minister Dr. S. Joy Shankar Haujik Russia da lairibane karigumba India na Russia ki manga suba generation ki Su-57E jet fighter lauhorabadi leba asigi Air Force da hena matik mayai amadi thauna hapa haibadudi oiragane offer asida matik mayai leiraba missile ki asu yauri pasigi mathakta Russia ki offer asida Su-57E India da sajanabagi khudongchaba su pirakhigane haire Drive chathaduna sangayampham amadi khangabokta usek phanaba thaglamba lang kyamarom phagatkre ningtham tha matam oirakpaga loinana lamdam asigi tongan ba pat singda binamdagi saktaba lakpa usek singbo phanaba lang thakpa singi mathakta ngasi su Thobal Forest Division gi DFO Dr. Laisangthem Jisili gi miyeng makhada Thobal Forest Range amadi bid office ki staff singna sangayampham amadi khangabokki akoibada drive chathakre pawasina hai Thobal Forest Range amadi bid office singi staff hairok bid officer TS Newton na lusingduna ngase anganba ayukta range asigi manongda leiriba khangbo amadi sangayumphomgi akoibada leiriba pat amasung lopoki area da drive chathakibaga loinana usek phanaba thanglamba lang kyamarom su phagatpa ngamle hairi ngasigi drive aduga mari lenana bid officer TS Newton na phongdokhibada haujik miramdagi lam koiba lakpo usek sing aikhogi pat sing da marang kaina yoroktuna saktaba lakleba sing ase lang thaktuna amadi hu pijaduna phabi gano haike range asina koliba pat sing labuk sing da makhata na leptana drive sathaki gani haina su phongdokhe
RSS की चिफ की मणिपुर खोंगचत IDP सिंह उनबगी वाफम याउद्रे हाइरे स्टेट असदा कालोक की इरांग थोखरबा मतुंग इहान हानबो ओइना RSS की चिफ मोहन भगवत नुमित हुमने की खोंगचता हयेंग नवेंबर 10 दा मणिपुर दा लाकदौरिबा असि सिटीजन सिंह एंटरप्रेन्योर अमदी ट्राइबल कम्युनिटी सिंह की मिहुत सिंह तांकक नायना उनगदौरे अदबो हौजुक फावबगी ओइना RSS चिफ असिना महाकी मणिपुर खोंगचत मनुंगदा IDP सिंह उनबगी प्रोग्राम अमता याउद्रे RSS की स्टेट जनरल सेक्रेटरी तरुण कुमार शर्मा फोंदोखिबदा लुचिंगबा असगी मणिपुर खोंगचत असि RSS की सेंटेनरी सेलिब्रेशन का मरी लेना महाक हयेंग नवेंबर 10 दा गुवाहाटी तक इम्फाल दा थुंगलगदबने अदुबु नवेंबर 10 गनिथोय दा इम्फाल थादोखिगने मोहन भगवत नुमित हुमने की खोंगचता आसाम दा RSS की सेंटेनरी सेलिब्रेशन का मरी लेना लेरे RSS चिफ असगी अरोइबा मणिपुर खोंगचत असि 2022 दा ओइखे लुचिंगबा असगी इम्फाल खोंगचत मनुंग दा मसक नायरब सिटीजन सिंह ट्राइबल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव सिंह अमसुंग यूथ लीडर सिंगा इंटरेक्शन सेशन अमा पांगथोकदौरी महाना इम्फाल दा थोंगलब मतुंग इम्फाल गे कोंजेंग लेकाय दे एंटरप्रेन्योर अमसुंग मसक नायरब मियोय कियागा उनदुना मिफम पांगथोकने नवेंबर 19 दना मणिपुर की सिंह ट्राइबल लीडर सिंगा इंटरेक्शन पांगथोकने IDP सिंह उनबगी ओइनदी हौजुक फावबगी ओइना शेड्यूल अमत लैत्रे हाइदे रेबल की नोंमै असौबा पाइबा वायरल चलंबा CNA की ललहौबा अमा जुंताना हाथखरे हाइदे